Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar salami bulan November nampenin kewentenan 313 kecelakaan kebakaran trurubuh wiadin evakuasi pasien sungkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Ide Bagus Joni Arimbawa mempengabdi Majang Krama mangda yatna selami bulan Desember puniki ring sasi angin barat miwah akeh nyani kepanggih tarurubuh ring wewidangan Kota Denpasar. Joni mausang kewentenan tarurubuh sangkaning ageng nyani angin barat sane nada kerau. Tios waspada tarurubuh kerama keabtiang waspada sasi sabah ring Desember kantos Januari warsa kali tali selikur. Dan yang ngilingan krama Kota Denpasar antuk ngeresikang embahan toye utawi got. Sampunang ngentungang luwu ngawag sane sida ngawinang embahan toye wiadin tukad 4 mawasana sane ngawinang banjir. Krama sane manggihin taru ageng tur sampun lapuk mangda digelis nguningayang ring dinas lingkungan hidup kebersihan Kota Denpasar mangda sida kedabdabin. Joni Arimbawan latarang BPBD selami 11 bulan saking Januari kantos November warsa kali tali kali dasa sampun nampenin langkungan tigang tali baya minekadi kecelakaan lalu lintas 915 evakuasi pasien sungkan 753 evakuasi jenazah 306 dasa penanganan indikasi COVID-19 sama sia dasa kutus tur penanganan pasien COVID-19 pitung dasa sia. Manggen lelipi miwah buron sanitiosan 300 petang dasa pitu kebakaran 104 nertibang ODGJ ngantos kekirim ke rumah sakit jiwa Bangli 6 dasa kali diri taruruntuh seket sia krama pingsan 6 dasa siki penemuan jenazah 6 dasa siki miwah sanitiosan Gus Pasme dan Pos Nguningaya.